Fried chicken. Apa? Fried chicken. Yes. No pig. No pig. Guling-guling. Kene semua kegaduhan kalau tidak kalah ning tiang kalau lakal ngajang kene ada sejeroning pangu bakti. Ne pinato Cina kalau pemuning ling-lingi hidup badaro sana melingom lingire ngajang. Nona sejeroning taksun hidup. Jagiring di tiang masalah wenda na minakadi sejeroning sangyang hiratu sana melingire ngajang. Prasana perencang ide bedaro sana senang reng sesolahan cupa rahino na mangkin mangdo sido dalam nyurian serundamu hiratu marga ngres jeroning taksu mangdo ne sido memagi antar turu rahayu selamat di tatkalaning kulo nyolah mina karitu taksu cupa rahino ne mangkin pentan menek adi segahan pentan minak adi res jeroning ayam niko wantap pinako angin di tiang panyomian res jeroning pengiring perencang ide bedaro sana malinggo riki res jeroning natar res jeroning peyogan ide bedaro mangdone sido angin di tiang malipos nyomyo di tatkalaning wentan menek adi sarang para butau mangdone nenten ngerugado di tatkalaning ide bedaro nyejar puja wali rahino nemangkin mangdone sido butau menarati sifat-sifat dewa kosomyo ke harmonis pangse ngadong-ngadong di tatkalaning ngadone madani atyo Jon, Ya, itu masih ring
Dan ayen apa buat daging kolo. Papa ning cupo ngalangsung di kanang. Daksyo ning cupa di dat kalaning kolo lakar ngajang patut ayen apa je daging kolo. Ah, ni ka ampun aja kan Dumon. Iya, sosial cupak ya. Sesari anak-anak pak. Sing dak diajang dong. Kadang nak dia napi-napi malih, sesari malih. Kadang ada main apa? Berpikir kolo. Ini penyangrawa luar biasa ayam panggang. Bayar. Ampun ang kelas ang lebah ni. Begitu? Bang tuna sabo mulih. Minum nih, ulah berpikir. Dua bah minum mah apa cap kendi apa cap morong. Apapun makanannya, minumnya yeh kendi ya. Jok saya. Adici masak sana. Pengat. Nih toh. Maro aja siapa kalau aja ngatur ayah bertidur ya. Patut bangun nih. Sing tadi yang ngajak ayah nak misalnya kalau halus mantra nih sekan bang. Oh. Apa napa lanang gede nak mantra agak seram deh. Mantra seram. Ini Mantra seram. mantra seram niki. Oh iya, gongnya keras kan sing dingah punya Kan mantra. nggak mantra. Apa ya mantrane nuntun siap tuh. Sakti. Nih. Jadi di komen. Ade-ade. Ah, Hai tayo, hai tayo. jaga nak sekan seram jaga tayo. Gue bangun saja siap na John. Oh, halo. Kijay yo. Kali ini tunat ring. Siap. Ring. Daun. Wih, dua panitia John. Dengan kilo jina tabio. Minyak cupak na kebus. Apa tabio? Apa tuh? Yugot. Oh, good. Yugot lakon sing misi bahan len. Tabio kan. Cukup tabio apa ini? Wih, Wih. Dako misi siap. Kembang lampe nih kau. Ada cukup mie John. John. Dodot.
lagi sih. Aduh ring, Jarun Army nih, pasang siapa nih? Wah, cara wajangan sakti. Wendan geni, payun ngajang geni. Jen geni api. Oh. Futsal aja samuk ring. Bang Tanjung mah juga Tanjung. Wah, uya api ring. Uya api. Yo. Madang malapo geni. Beriki.
Pedawang Kolo. Pedawang Kolo ngai dini. Banyak Kolo inyun, banyak Kolo damu sayang. Gaya nangu punya, gaya nangu ngurung gado dini dekat kalangin wangun dua aja kan. Awet tadi nane mangki. Enano wong manusia sakti. Usaha kasih dekat kalaning wangun dua aja kan. Begino kayak mangki. Kalau pinakot itu mari kanang. Kalau kayak Duno siago ayah ajas tu najak pedik ini. Sebakti ayah kanya suko kakri. Tu pinakot jino bukti mana? Yang pagah hiasan. Padu ke banyak, padu ke benar. Tidak mau belajar sangkaning sekolah manusia sakti. Pagah dah